Ибрагимова Малика, синфи 11 муассисаи давлати лицей рақами 3. Для начала я хотела сказать то, что, как мы знаем, ежедневно разные сорты баклашек, точнее пластиковых, ежедневно мы видим их на земле, в арыках. И, как мы знаем, пластик с годами, столетиями разлагается, и это приносит очень большой вред нашей природе. Чтобы предотвратить эти все ошибки, я пришла к выводу, что мы можем из старых или новых пластиковых баклашек сделать новую мебель, что-нибудь новое, при этом не вредя нашей природе. Я сделала из пластиковых бутылок маленькие мягкие стульчики, проще говоря, пуфики. Я использовала 1,5-литровые баклажки, литровые и пол-литровые. Это можно заметить по их форме и размеру. Основные вещи, которые нам нужны для этого, это 36 баклажек. Для каждого стульчика по отдельности нужно 36 баклажек, большой скотч, поролон, обивка и разные стразы. Первым делом мы делим 36 баклашек мы делим на две части. Потом верхнюю часть мы ложим на основную часть баклажки и сверху нижнюю часть мы прикрепляем. Так мы получаем бочечку, то есть она и снизу, и сверху закрытая с нижней части. В моей работе там показаны картинки и схема. Второе. Мы берем одну из таких бочек, вставляем в середину, и еще 6 таких мы ложим по кругу. Так у нас получается круглый стульчик. И остальные 11 также мы вставляем по кругу, и все хорошенько закрепляем скотчем, чтобы оно не шаталось. Мы меряем диаметр наших баклашек, потом вырезаем из плотного картона 2 круга, чтобы прикрепить их сверху и снизу, чтобы наш стульчик не шатался, а оставался плотным. После этого также мы считаем диаметр и округ нашего стульчика и вырезаем из поролона также 2 кружка и одну длинную часть. Зашиваем их все вместе, чтобы стульчик был мягким, плотным и мягким. При таком же порядке мы также режем обивку, но нижнюю и длинную часть я обшила в машинке, чтобы она была более прочнее. Потом надела на стульчик, а дальше с помощью ниток и иголки я обшила верхнюю часть. Также по воле можно стразами, разными ленточками обшить стульчик, чтобы он стал более красивым. Какая польза к природе, обществу дают эти стулья? Как я говорила ранее, пластиковые бутылки с годами разлагаются, и это портит нашу природу. Мы можем из старых баклашек сделать новую, так сказать, мебель. Это более полезно для нашего окружающего мира. Также первый стульчик, который я сделала из 1,5-литровых баклашек, может выдержать до 80 килограмм. Так что в него могут спокойно сидеть люди. Его можно выносить на природу, в школах, в детских садиках, дома. Когда много гостей и нету места, чтобы посидеть правильно, можно использовать вот эти стулья из подручных материалов. Меня зовут Ганиев Албаков, я учусь в гимназии имени Асадло Гуломова, я учусь в 9 классе. И сегодня я хочу вам представить мою тему. Моя тема называется «Технология 3D-печать». Это уникальная технология, которая позволяет получать точные макеты изделия. Результатом 3D-печати становится объемное изделие, повторяющий в мельчайших подробностях исходный образец. 3D-печать может осуществляться разными способами и разными материалами, но в основе из них лежит метод послойного наращивания. Сначала создается 3D-модель в специальных 3D
программах. Например, я использовал 3D Studio Max. Затем сохраняется в формате STL и загружается в специальную программу Slicer. Slicer преобразует нашу модель в G-код и, по сути, дает координаты нашему на головку 3D принтеру. И начинается печать. Принтер слой за слоем создает нужную модель. Основные материалы являются две пластики, PLA и ABS. Буквы являются аббревиатурами химических формул. PLA – биоразлагаемый материал и дружелюбен к природе. С ABS все похуже с этим, так как пластик является основой бензола. Они оба почти идентичны. Нюансом является то, что PLA более чувствителен к высоким температурам, а ABS легко может продержаться. Чем можно еще печатать? Можно печатать гипсом, гидрогелем, акрилом, стволовыми клетками, полиэтиленом и воском и другими. Область применения в архитектуре. 3D-печать находит широкое применение в изготовлении архитектурных макетов зданий, сооружений целых микрорайонов, коттеджных поселков со всей инфраструктурой. Область применения в строительстве. Инженеры из Южной Калифорнии создали систему 3D-печати для работы с крупногабаритными объектами. Мелкосерийное производство, изготовление эксклюзивных изделий, например, предметов искусства, фигур персонажей для участников интернет-ролевых игр, прототипов концептуальных моделей будущих потребительских товаров и конструктивных деталей. Сегодня даже самый маленький простой настольный 3D-принтер может напечатать трехмерную модель из пластика. В этом огромный потенциал и возможности для творчества и искусства. Теперь к практическому части. В Таджикском национальном университете функционирует инновационный центр, где 3D-среда предоставляет возможности для обучения. В этом центре я создал две макеты нашей гимназии Асадлогу Ломова. Первый чуть меньше, который с высотой 4 сантиметра, я сделал экспериментально. После районного конкурса я создал чуть побольше, с высотой 8 сантиметров, а первая составляла 4 сантиметра. Масса первой составляет 149 грамм, а во второй 267,5 грамм. У обоих является пластик ниткой PLA. من اودینایف امیرجان خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیم لیسه رقمی 3 برای خوانندگان بااوقات شهر دوشنبه. من امروز از نمینه مدرسه‌سازی این زمان در اینجا اشتراک دارم و من از خردی میل و رغبتم به فن‌های دقیق به نهایت زیاد بود و این من رو وادار کرد که تا یک لایحه تیار نمایم و من با کمک استاد خود یک دستگاه که تیار نمودم که اون در یک مورد میتواند دو کار را اجرا کند. دستگاه نام دارد؟ نامش چیه؟ دستگاه خراطی آمیخته و دستگاه خراطی آمیخته نام دارد و هنگامی که به ساخته این دستگاه با ما لازم شد تسمه، غرغره، دسپه یعنی که تخته، باز یکی از قسم‌های میکروسکوپ، آهن‌های کنجی، وینت، پرماتق و موتور آن باشد. توانایی موتور آن 40 وات میباشد. از ماشین درزدوزی گرفته شده است. و هنگامی که ما با تخته کار میکنیم، ما آن را اول دیاگونال کشیده و بعداً با مرکز آن را در جایی که معین است در آنجا گذاشته، بعداً چوب را هر گونه میتوانیم هر گونه ساخت کنیم و هنگامی که بعد دویم حالت تشمیع می‌کنیم چوب را میتوانیم سوراخ نماییم و دیگر دستگاه اون میباشد که اون شمالتیک میباشد
ва он ҳам ба қувваи барқ ва ҳам ба батарейка кор мекунад. Айни ҳол он метавонад ки ҳам тахтаро ё чӯбро ба ҳар гуна фигураҳо созад ва бо ин тараф бошад, метавонад ки дастгоҳро ҳамон чӯбе ки мо кор мекунем онро суроხ кунад. фарқи он аз дигар дастгоҳ дар ҳамин аст ки ин метавонад ду корро иҷро кунад. ин танҳо макет аст ва мо дар оянда мақсад дорем ки ҳаминро пурратар кунем. من خواننده صنف نهی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه نصیرالدین آقا فرزانه و حاضر لایحه به موضوع مدلسازی دستگاه برای قبول بقلشکه‌های پلاستیکی بخشیده شده است. این موضوع امروز مهم است و پروبلم‌های پرتوهای بقلشکه‌های پلاستیکی همیشه اکثریت آدمان را به تشویش می‌آورد و از این رو من قرار دادم که با این طرح مبارزه برده از پرتوهای بقلشکه‌های پلاستیکی در گرد و اطراف نظر کرده چنین یک دستگاهی یعنی مدل زمانوی را سازم و پیشکشش می‌کنم. هدف لایحه مدل سازی دستگاه برای قبول بقلشکه‌های پلاستیکی با اصول مبارزه توسط این دستگاه‌های بقلشکه جمع آوری محض با اصول بخوف اصول نصب کردن شناس شود. چگونه با مدل نو باید کار کرد. مقصد لایحه توسط کار عملی آموختن استفاده این گونه مدل سازی فایده‌ناک برای جامعه و با این وسیله در کارکرد قسمت و کم کردن پرتوگاه‌ها سهم عملی می‌گذارد و دستگاهی که ما ساختیم برای جمع آوری بقلشکه‌های استفاده شده از طرف اهالی میباشد و با این مدل ساخته شده ما که برای جمع‌آوری بقلشکه‌ها است دقت مردم را جلب می‌نماید و شهروندان بقلشکه‌ها را در گرد و اطراف نمی‌پرتوند و در چنین دستگاه‌هایی که حاضر ما مدلسازی کارکرد کردیم استحصال بقلشکه‌ها به جای لازمه‌های دستگاه می‌گذارند. معلومات درباره دستگاه قبول بقلشکه‌های پلاستیکی حاضر ما یک نمونه این گونه دستگاه ها را ساخته ایم و در آینده دستگاه ما از مواد آهنین ساخته می شود یعنی از تنوکه و چه برای قبول نمودن بقلشکه‌های پلاستیکی که در آن در هر یک ظرف هایی که می باشد دستگاه ما می تواند با واسطه همین گونه شتریخ کدها این را قبول کند. اگر چنین شتریخ کدها نباشد دستگاه ما چنین بقلشکه‌ها یعنی ظرف‌های نوشاکی را قبول کردن نمی‌تواند و دستگاه دادن چک برای گرفتن مبلغ و لامپ‌های اشاره‌ای قبول بقلشکه، اکران برای نشان دادن نرخنامه، دریچه برای گرفتن بقلشکه داخلی آن. معلومات آیدی چگونه آدمان مبلغ به دست می‌آورند. یعنی سراول دستگاه ما وقتی که ما بقلشکه را داخل میان میکنیم در اینجا در اکران یعنی نرخ مبلغ ما میبره چند مبلغی که چقدر داشته باشد در اینجا معلوم میگردد و همینطور بعد معلوم گشتن در اینجا وقتی که چک میبراید وقتی که ما ظرف پلاستیکی رو میاندازیم در اینجا ظرف‌های پلاستیکی میتوانند که گوناگون باشند گوناگون باشند هم اندازه‌شان در اینجا فرقی ندارد و وقتی که ما آن را میاندازیم در اینجا لامپ فروزان میشود و در اینجا در اکران نمایان میشود و همین وقتی که نمایان شد چک میبراید. ما با واسطه این چک میتوانیم به سوپرمارکت ها رفته با وقتی که چک رو میدهیم با واسطه همون بقلشکه گرفته‌مان هدیه به دست میآوریم و اینکه یگان چیز با مبلغمون میخریم و همینطور سوپرمارکتچی و اینکه مغازه‌چی میتواند با این چیزی که ما با این نرخنامه با آن آدمان میدهند به هر گونه مکاس‌های نوشاکی میدهند و آنها مبلغ به دست میآورند. این چنین اسباب‌ها در کجا جایگیر کرده می شود؟
дар назди супермаркетҳо, дар назди мағозаҳо гузошта мешаванд ва ҳамин тавр ҳам аз ҷиҳати экологӣ ба одамон, ба шаҳрвандон фоидаи бисёр мерасонанд.